gbogbo efianu jiji efianu amegedo amo dogo la siome yoke enya ni ke ona odo fi hodo enya ni ka tamana wa ganyo wule ke ole eata me poibe nenye beleziama ni apanu polao wa senana gome akotu odo biodo na echo ke mia aiji michipe mia po ametafu sile egba pesuku de nyawome vogba mi ajibe mami poda bede enu kanya education ba suku de dalo suku de nyawodi bande nu ka onye ke me karebe jibe chofima nya tamanya le ko jebene no afimele nena ma yo okay apa obia bia anya bia nogo afiaba adiebe anya ba no Kenya education vanyo ya dafa ama no nyebe education anya gan onya anya nogo gaka marago malaka ba no be education manya suku da kunya education no be education ko ali wo amagbato no diaro hani alhakai moto gola aro dia ato moto apama ikanya informal education asiaba wo anufia gela apama no rara no nyanya akleto mo pete afi sukuto yi jini pelo mela fifia yenya via na ire suku aviaso agbana manunya rere ko so na la suku ala ba other extra curriculum activities so holy ya per education anti ala ba revira shiara akwo nunana to ya reva kami Roma hiya revira ka susume remoni be woso agbana viviko ta revima Roma hima wonni no nyebe bon fufu aro abo hukuma erha anye dufufu plan of yo kata yo yana ba extra curriculum activity iko to para gban so nti susu inu ba na revia la class no musroma afia ba ega extra curriculum activities ha wo susu inu ba ni ka ma wonni ya no na ka ma wonni ya watenu avamani ta munye suku homa kurevia no onu mfia me yikwenya anuyo ta education it is a total development of a child so education is holistic and it is a total development of a child ta alabo to no batama esa curriculum activity informal education formal education to kata enya ba okotutu Roma tra iba atomata akpe ke papa le ope npoponde mepe education system fiade no ike fiamo lede ekpepem de miavio be nenye be odo le sukufo watamano agba ike hia ne eva edowonya o mezigeda mi bunebe suku dede ya de mi dembe mi eva podo niawo zigeda nene mai ovana na miema be suku aroko mi dembe ne mi do le suku vo mi ava awodo kenya ba gbe papa susiode esro de gbe hali purpose dado jinu ita neva ni be ajina le kele tabi abawo ya hali mama bia be egba imeike ni ajila o hamada mi agbono the system
odzo ga ade odzo idome kaka wa gbola devia do kro dan wa fi ugbo devia to ha no isuku gandra edo aga to wa fi ugbo ga ba fami ta jila me ga te wa ga fi anu devia o ta ko de suku apa asime we suku na ni devia na yode de mi yo ke oko de suku no me alo mi yo ke fiami le nya viode de blibo atama ana mi aviona no claro ne agba na ibo de suku vo no pen popo ayo okay o question a obi aja aval 3 in 1 ta matueleka ba obi abia nyeba education, the current education system does it meet the need of the child? yes My global yes and no. Yes, there's such a never education system. You such a education system. Ta can you know that the no a history play sociology play to university. That is grammar school. That is grammar school. Grammar school na amodena evana zuna accountant marovna zuna lawyer marovna zuna niyo edofowo aha gaka numa yi ne ploro gaka ma ba donyajiu agoro nyeba ma amashia mi ta arosusu eremona ba woso agbana abazu lawyer abazu accountant peto reviare liya yibe asinudo arangudo ye anyoni aroye ereregani kama yibe o confine regiment to classroom yibe na o humanity economics play history play tomawa revia do gavo gakan medo pogo alaba menye yibe tanitemu ta yevora ro fimie ya bai na yire China China is now the world icon. China develop very fast menye na nake ke technical vocational yike nye kabao yina ba China develop alaba artisan to master craftsmen plumbing carpentry block laying pletomawa onya shimbe view ka na revia sruya maga mo pogana garo anonya no government zombari government na idone yawo kaka odugo sukua ashindole shihoko onwowom anu gakpom yikuro ha aga I employ ama aro aga I engage amuba nova wudona ye yirikuku onu fatamunu kaka bi fiala na system a slavery aro emanyozu kurivi ezusu yinuba nyedo na gosuku anu government sinu pomba government na jido na nyaro government na employ kaka level kuremo akoba thousands and millions of people complete university every year. yes I know those who of course is also bonto alebebeze gaka ya bia nyeba nifike leke government of I employ no mo kata nyeba renyetu vocational ni no block laying pletomo plumbing pletomo yenye so situation am du qualify mano no ga no na mawo maybe amara no for blombe o never technical school so le ne do le ss kwa abaso ya get the basis o amomenya no le the basis so can overdo university afio bona alo ss sometimes external ss afio no mafia mo wa
already like they've built their children's mind differently from their technical skills. Tanoba do fuma ezu fupekpe. Daddy, me wonu me fear like 7 years, grade 3 class, BD, over koga, chain, earrings, bracelets. Me kwe da siko ina da pe me kwa me tu nchwa me chichi de ko ye pimi no poko me kwe fin. Be ni ya 7 years old wo. Enya yo bro na me be de de fi ma me do pe ke wa wonu ma de. Already la mentally la ma pe so no le pe be mia view of Africa view o me come as at 7 years that to be able to do this so e did ni ga kemi o mi China view prison be fu kwasi ya let me last year China view one ga kemi o mi me pe 7 years via ready be was such a thing no. Okay, when you na de ma ya bia nya na grofia anya nya nuare anya nya hosiare afiabere ne American wo education you wo psychology no fiafiare aro experimentare afiaba devie so 6 years to 10 years Obo susu erenabla kaba le gbegbaza. Obo susu na very fast. Yet that is what you call formative age. Okay. Formative age. That as much as you get so very fast. Now the view who now within that is now. Attention at the same time. Amasaikata. Kakana amati muke zofi ya jira wokan no. No homa hukaka no abu no bruduma hukaka yoti kako no bruduma that no for instance abu bruduma over 40 years kakama te no do brubo na brubo do na man kakare dia To go and make abefi redia ta amafia ba de jibe susua and na very fast if you so kaba within that age never ya herevia you want a secret na that is the time where inculcate na the knowledge to the child you put me gake eya ofia mi be mi omia wo eya mi avio hemre me ya go wo lo very good you never you vula ajeba ya dominate to keke blema ya dominate amaibo aro ya enslave amaibo ye yo we ha on successful ala ba abrochi no re share yo e galo shegba manya na ke kishin no kata Africa o kwetui even human resource aro kwa Africa ta apobe ye wo nya ba no yo mo the resources is in Africa. The future is Africa. Because all the resources is here, including human resource. You mental slavery. Enya ya ena mekpe ela benenye be abele ikene blefia be mental slavery kete nenye be mi abedu komi menyo kaba mi jeni yoko hia be mi afia mi avio watamale do pesume abe technical skills ya gbo melefia mi je komenao eni yo bedo family social studies ya family wa no chi ha wonya ge RME ya family wa no chi wonya ge the skills that they need to learn master like the people person no that do university ali no way they no get it do over the over o ma do menya no because if ya na mo do la university how menya no wa wo ela be o me so na to the film Nyatape, Niana Bro, and Nyatafa.
For example, what the fashion design. If you are a fashion designer, the year a year at school, after the fashion design goma. Gakan nebe road to primary. To to primary ya. Afi over secondary school la. No keko university la. Oh, ezu ani professor Blibo la subject na ani ama. Ta enu garbel nyaba education system amuchi. Kakan curriculum developers o laji wa chitramo mu vivi, and I know surely we shall get there. Akpe kaka papa deji ponami be, we will get there, we shall get there. Afiade micho kaka fiva do fia ta kokokwa ya fuma doge dokument do gbedabe AI fe time ya megava le ni afi ni avanyo ela be ejeje ma be nenye be mi meko the hand skills so serious wo AI no to get plan AI bona no to get plan pa ke papa no ka wenye enu esusu be ye education system wow no ka we wa dadete no ka wo wa trasile ika we be ni avio watama ado nue ata pede tukon Yo, after talent identification, everyone identify if you have a talent kaba. okay. Because talent la review the sharashi. After dozo nuika mawuni, alla mashama tola bubu. Ta ala boda de shia. Numa kaba jilawo kula teacher wakata. Yenye agbanto vavalia nusia nozu aganya gamal Africa to ko issue yayi mare to diba yana JTS vatetia rolling sadagba wotla tuso capacity tuso fitting na sukuo kwasusuba review from JTS what's technically more goma gaka ni kwada da shi nyaba gama ban mu dukoshi wata mu implementation nwa ro kwa mate ba su kwaro ye ale ya reviews of ya mate mu tuonu ta anu ko ba no ni imagine amo ko teacher o ka o train no na artisan blockade pleto mawo amo me o ka no mo fiaga o mo alio ta tu so ko ba ni amo fi o katan na yire su ko fia dos mo ra ka fogo ta yenya bavalia afia ba yenya na ga ya to pla logistics so you go be logistics afia ba mi o ko to ga hie mo revia we na revia ba ya wo carpentry a carpentry tools mo pete elebo du ko na afri na suku mami JHS plus SHS que revia de gon to JHS aba SHS kamla kako university la as master craftsman ta no mawe ahia ba wono sukoji kaka agamel jirurwa shi watin afla no mauna sukuo especially comme da sukuo pla no fia lawo pla towo okay ekojila o deme ape eganya va revivier la paya
yakeme kadeji be nenye be abele ya mia fofo brena nenye be miga chodenu liko wecha mi choden mi akata mi support jila support onye mi avio pe chometaya kokoko mi ado afiade daddy le jila papaji jila geda edo yiwo mo ola apaganto gana de suku papaji apagan na suku papaji yado ya jila mefi ami habe jebi ya yi aba oga ami habe ya ejebi ya yi aba oga yado ine le kudenwa no ko me va pega ko kwa afa de vieux pe suku benyame eke jila ya owa me va kata obi ya ejebi ya ide do yo pe do me yita o pe profession yo jebi ya wala mo ne ko yo wala ta cho 7 o'clock abeli me gbe va cho 7 o'clock ba sede ya do 5 6 fifi akra jila do de vieux dam dai kaka va sede 7 te feli kota 8 o'clock avava viviana va da vivia do kwa dana lo afi wa ba ko de vima gbesi agbeleji fifia institution do kwa likra ne de via nya chivie atema ko de via as body no de vio be body jila fekem be amebubu na ko eviji na ye atema no do me yima no bobo me chibe na bronya de cho akona what may happen? Okay, merci. Well, magbunya la oba studio akpo. Ba la mawo nunya noa amaveji avi. Amara kama javi. Nyoro kama tanyi noga. Afofu ajio. Ahe me nka Mary yekwe bokboko ko do fie oji ta amaveji avi ta amave po viji nina the single parents edonafu meni nura ka divie nura ka revia hema digara revia me to fomo revia me wo ni kana amava kata wo revia afi revia te to amamo ta na jivi akon nama aroko ira sukwie ba sukuna hana ya madda crown madda banya make viwo hamna yo ye manya no make la mashu amanto to mere via hamna untori vi amantore wo hia atu harata anyi alkena manya ama da suku yo do gba yo no buga do ko afia ba anu na to vi odare gbobo na ha na yo apami wo nto yere ya haga ye mesha makla kocha yime ko tu nia alaba na here viare wo de konu vamienu nina da fiare viola o gate do o dadaro o toba dagbo e yevu beko o dona aha ta de viola o revio tra ye we ba no ve aro SHS la no vovo ano de zon la revio no mego wona wi no kwetomo ala ba won to ma review ta ma nyeno no ma kela reviation ta ma review ba ro fiare yo bo mo ba view ni ala o kunu na ba awore yevi mate no ma obo vo mo na won to e di review me o to review amamo bi a review no e ma ni ala ke e wo ga la shota e me fa kamni vo ni ka komo ya na revia manyao maro ko to so za na revi yes
adza spirit amo twene da no ru na ama wo na ko so no bobu ta madaba na gbevi ori be agajijita na agbere bia yebu keke efie ka adre afi na gbo awu na da fofo ga ajo gba re bia mo po no ma jira ga no fatherly love ma the child couldn't get it motherly love ha emisi alaba ma eno pomu apomi ma ato pomu I mean is very bad ma de ma bia be de ba edefia efu gbogbo ya pemile amoro be mefu pem be evinya na bazo alekecho mata akpo vinya jile suku wa de suku gan ne wa bazo lekecho ifia me hele gbo ifia ega yo kata efu yo kata ne pe kokpo gama ko de bima suku kaka odovoa onye be me no de via gba me gbogbo ehi na ota e ba so no gbogbo suku ya kata odea agbene no kwi de kade ke oba soro ewe be ope gaya kata na fesu useless adefia yetare me review madong oba yakudi oba na oba ashi pomoto maga gori ashi gomoto ro fo baramu nama afia bare matin kura ka toga akoko ko atupa mafam mala possible that you can only focus on only one thing at a time tana wala na poba revia yeji ala in your priority aro ala revie yenye kishino na ya when you na tawo mamboto akwa shauga ala you have to place premium on the child's education, the child's welfare. Elle est very paramount. Elle est na gbe o gaklo temre revianchi. Amabatori rohani. Ye marakame wo ganao. Ne uira sukuye tichi o ngre firmia. To se na le afoma ha ele bo. Ele bo ha na gbara nje afirmi. Afia afoma nunye. Education is a holistic and it is a total development of the child. Therefore, informal education is also very, very important. But when you're nyanya, and you know for 24 hours, around a year, 7 o'clock in the book. The Yaman Rekashamion, Lapomo. Kano lebo chiri leke o bona gba nogi menye murara o asonrega na nyonu nya asonrega na mebutu nya kro ha mabudu resuku ko no maga ko ara nyonu yen to rubishi noga ala bo nyonu nyanya ala bo nyonu murara jilaro wa ya bebeda revia ita revia ro no resa skula o mo te nyanu o lo no fo na tetera bakita abachia gomo gege ka pakni na o kamo o paki ako gbere apemi jilewo na nyani alaba menya ni la komu ta nunyanya eba to punishment ni o ni o toro ha o ka fo na o to da na nyanu na ye alaba nje mete no nyanya go vo na gamara si o na kokko ga no bo ya na nyanu na yo ta anu garagba papa me ma bia pe leke waje alo leke wano menye be parents awo maybe akata mi do mi gapo amedeka de fe gai formula atama akwa kataji na amedeka opt out maybe ameike fe do ega hemfe wua yana yi eji ka ameike maybe efe gale let's allow atama in a way if you cry afeme do and afema no do aji dole afeme le do ikana ta no wo le computer jira no afeme no de vio o nyim nyu na no de vio bo ano do wo to afeme allow na opt be
ya maybe ya no devia bo maybe me do method de ka de papa is it possible like a culture man oh another very bagbre ba yiba ni kala ba viere ba visa do ra ne lana na nya ba e via yeji ala ba vie na ya magbre ha ba amabato akwo shawuga ta na yire gaji fa to wada gaji ge na ra afia ba apamananu gakere set your priorities right make your scale of preference but yema da vura gaji je wuci apa review are ni e fina gbona na yo ta na odo ni makati wa do baraka bifia na odo amia wa odo amana odo to mi di blaka ofu ga adre ga nyu awu 8 hours after na be do go 8 o'clock after by at least 5 o'clock la ba na pa 5 o'clock ma na pa na jiji fa 5:36 o'clock aro afama na ro afama ni tu person mi ro afama ka do ro ga mi ala ni we to review muchi maraka chi wa review nyo ntro chi wa review nyo la kitchen enura ka lo re novo nyo novo ka review nya awoni no apo ga homework ba homework anye poro muchi homework leto afi wa amlonyi daddy meku abemi abe area me fia ataza 30 minutes ado afa me ka ke te pa do a na kpale do me form a ka ke bi ado afa me ko 10 11 abe traffic moji de bi o dan la fi never do abe e ma pakpaji hade leke jila lek afokawo wade afimajire arafu makaraji ba gana kata agi pela kumasi yiko numala kaka agi olawu aba nyama no kumasi apa bubuaro kumasi alli kaka masasana na ma ta yala nya globa ala ba jiruru na wona na so muchi ni to ya masaba oboda basi sora amoji okono dolo komi ayo nya nyara kakami yeka dedu koji kunwa yenya train aba trainer ye abluti to trainer ye konaru yoruna tana ro stationary gamaji ko trainer koga na da pa ha akoga ba pa mi gaka aba developing country na nyo ba ganya official fi nya sitotro ro wo nya ro kinchi vivi ta kama ina the problem will be solved gaka na ba gba again ko ni mala gaka ta ko bu wo gata traffic me yo ta me ngeda amare na baro apoma ga ganyia kama kafiaro tolo haruka mitinare kayo toy ala ni manyo ni joro no pa la doma omu na pama kabo o ga no nyinare drinking spot aru chibab pla anoha ta nyere ka no ko no ta ma konta wamba yo no raka ba ne ba no ni anu bia to ni modu ayiga mo ko ave amlonya adufile kwa mo ai ta no ra claro ni ora ko to fe kwa ta agafu ala ba na te mo va no so wo ba ha wo bla time anu to defi arem
bẹ́ẹ̀ sọ gbọ́n àròrùgẹ́ kàkà nítorí ẹ má gbọ̀kọ̀ à lóko tó fẹ́ nu ọkọ̀ à àti ìgbìlẹ̀ rí mẹ́rin ọ̀nà ọmọ nyẹ́rẹ́ kan àhìn dá lójú òkè miyankọ́sẹ̀ máa bẹ̀dẹ̀ kúkúnú àhìn bẹ̀dẹ̀ kúkúnú numara mẹ́rin lẹ́gbẹ̀ẹ́ gàlẹ́ òkúrẹ́ fún ọdún àrò àfàmà àgùzùhárì ẹ̀yà mẹ́sẹsẹ́ hàn lóko ọ̀nà ọ̀nyẹ́ ni ní gbé gbọmọsẹsẹ náà àwùjọ náà nyà ànà ọ̀nyẹ́nyẹ́ rẹ̀fíọ́tà akpẹ dadi eye nọ nupo ma ekunu tọ train bẹ alẹ yi traffic ha le yabe gedu ama obo daba sisi o de fuma gake yi pe bẹ na wa nye train a adani ajiwo eke nye pe susu va nanaji me guna tame bẹ the important offices yokele the headquarters offices pe tọmọ yokele gedu ama yi kẹta amẹ gẹdọ tsona. Miape other regions ya yina zona mo ina da fuma ike we bete pa chok de nenyepe those offices are all move to the other regions so that the pressure over the are moved to the other regions they mark them allo be bune okay be ma kere mi anu afi na glory awokula dokola mahama ni prim ya ususuraka oh okay ani te no na maru nyeba agbo nyara nyito wo vieho aba yo albo go to capital town bubu okay re du koma okay na war pressure the again duoji Agbre. And it was a promise he made. Asiaba mashama kweba decentralization rate. Yeah, the nyaji more than centralized musha no region. Numa yefuram alaba na marebe ya wona na la hofia alabo ira headquarters again. Marebe awo nanele kofobia officer kofobia gaka headquarters ya ko aginwola ko akpoba agira population is overwhelming ala choke in terms of human traffic vehicular traffic everything yata agin tuomo no nori mada vivimo na marewo ava zoaba punishment ena ala ba adumare ro no nire avona eya kunarama daka agiari awo ahi tare ala ba ya foresight or fortitude ala dukwara gbere mi do bara dukwalata ba iba jimajiji wona famani ala be akpe papa no nenya be nyai blomu le fama akpede jila gedo no ba watama al fodo vionu ala be awesi kono na traffic me kaka fido na peme afi onye bo jibi ya do apeme le ga wo yo do dome le ga me ni tometa eje bo wa ga to le de fi gbo ga ton ga ne pesu bo yo do apeme yo do dome gani alo gandre I emma that unto imagine nebe wo doma 10 years your child for 10 good years will miss your presence and it is a major disaster for our children enu to nye jojonde de vioji ke enu blended traffic o nyomi po be traffic ba fifia jam the traffic ame me fupa me traffic me da ke ni ke blamo oh esu bale gbegbe ke yes in terms of yes ni ke blamo wala osogbo nto vavan efiblan ni a economy was ha me vire mo abe dowo o me beti ma fi do mayi
ephemeral ta productivity is affected alaba tamia mana yire doma avia az dogoma na ga adre lebo ru doma evia ru doma ga shiki ka 2 hours productivity ma awoni afino ga pa alabo pakaba no lebo pa 5 o'clock alabo pa 4 the traffic ata so you can just imagine but productivity is affected. Many of our social life is also affected. The viewer, motherly care, our motherly love, fatherly love, abogiwe duzomo lobo, van kabo. Amate bolo no no ma for some time la, the viewer a po for machizegi. Ala batama for dona, aya doma. Time bonara, the viewer don have your. I hope this thing continue for some time. Beke revia ogaji azeshi fofo. Leko fofo ma nyege go abe fofo. Ala ba fofo mate to tomre anwichio. So anya kuhigar kaka ala ba mi asobi. Ta duklola vonya ublo. No what we are what vema anyu Medekuku nenye be bia la sio alo ebe ya kokpia medekuku oya ngurede miape fike ojebe na nguredo kwa oya ngurede me miakhli nenye be hia be miadono nenye be hia be miana nukpola sosio na anya wa wasoro no chuma ni agbere na wasoro no chu eme ke papa mede kukule jilo pakpaji abele na egbea technical skills awa alo vocational skills awa ezigeda ale ojebe wa yiji chode fi ma meji yene ma ke enya abejila de nya ko Friday Niye me po vinye be nane lesi alo skill den lesi alo nane dona bibi ne ike niya be basic educational o me wo fiori nka mawo me sube to bobo me fiam su ko ga kama tema wona ne be wa pede de bianchila oh excellent onya obia ya bia nya bia toki ya bia nyu alagbagba susuelem yenye be tafrati manya suku ko bare bina daw aro manya ba munya kwe ehia revia no vivi mo mi tuba de via de sheba nutoto adog izoni no nutoto dog izoni efebe yiba no kamo yimo da suku yimo alaba naji tafarani wenu muzaka mara vivi maro godi ba covid time yimai covid ba covid last almost 2 years ago 3 years kwa yes yikore yaro toma asrodo yemo da suku yimo 3 years mako yaro also pass out completely after school over school kika oto soga no woro diplomi nutu yaro menya over university over profitado 3 years ma pass out covid time baro kujibe ye amita kro ha ambo yiha esoro ta ivyamanya mbe dora no covid ya ndega jimu akana ne ba review kamori no jita kwanu fika wono muzakaramla vivi kama kakaka wodugo suku kola ashimbere lo wushi shimbere lo wushi gudu woto no
orokui plomi akpa akpɛ papa akpɛ no kaka daddy nso me no social media kpɔ suku me kpɔ le yevuwo de suku xɔ ɖe me fia TV koe le afi ma computer wowɔ ɖe ɖo ɖe afi ma teacher ɖeke mete ɖe afi ma nu fiam ɖeviawo screen na ŋutɔ nua fiam wo ta wo hã loko na va nɔ anyi ame ɖe li mia monitor mu that instead of them maybe why employ ame 20 a maybe o employ ame ɖeka ɖe ko le machine gbɔ yi ko nuwo controlling me bunu kaka be ke ɖe ɖofia be esɔ fifia teachers wo edɔme gagbɔ nɔ si nɔgɔa afi fifia me kpɔkpɔ be ne be eya amewo no nya tso ko be okay eta nye dru nye ƒe dɔmetɔtrɔ ne me fɔ la ke me dza fifia vi ɖe ke me wòle ɖe AI nu ke le susu be yi ke AI gblɔ na wo be o ata nye malaria agaka dze be na yi ɖe kɔdzi na kpɔ o dɔkita gake amewo kura me kɔdzi mu ko yi gastɔ ko va pli eva le dze me abe egbɔna ga ɖe me ɖo gea dɔkitawo gɔ hã wome gbɔna dɔ kpɔ ga o fifia bank gɔ hã míaƒe gawo le míaƒe fone dzi ne be yeaƒle nu kɔa ezea fona exe fe efe be míaƒe bankeswo esɔ vie fia ne be accounting srɔ̃ƒe yina le suku business kaka srɔ̃ƒe yina sukua ame geɖe lɔya dɔ kura AI lɔya dɔ wɔm de míaƒe asinu dɔ ɖe míakɔe ƒo bɔla papa yo akpa anyai vivi la via technology nyero fiare me kama fiala asinu do yiko gbona be efiaruga yiko gbona be jiruga ala ba now computer van reshare one fia if there's a change and you don't want to change, the change will change you. As a system and top one I will change again. If you don't conform to the current situation, I will make a training. You may throw a your current young one trogger. Number two, rather you are outcast. Cut the number crown. The paranuma. The problem I was here, I never I let me play. Basodo, Kaka, Nati Pera, Nufia Clotom, Wuji, Fifia. The classroom, a teacher is not needed. If you say a new qua, like running computer walo system do you can fear no amount screen here ko review amo lesson online apera kataba awla rena do system amema nyaba lo yawo mero ko diba lo yaro ya ni computer ba ametichi o ka mo ni computer mo so computer retrouver computer son by force abọ̀mí nyẹ́bẹ̀ náà tó secretary a náà nyẹ lọ́ọ̀yà mo nyẹ nyàṣà nyẹ nà gbọ̀gbọ̀gẹ́ nà secretary a wọ́n ŋun alabẹ́ nánú olè alẹ́ confidential náà má rẹ̀ sí kọ́lá náà má rẹ̀ kẹ́ information á link tá a wọ́n tó lọ́ọ̀yà wọ́n tó yẹ attack gẹ́ wọ́n tó dọ̀ọ́gá tún jì tá alabẹ́ tá amóhùtì ẹni grey hair kúrẹ́tò but ó bẹ́ àṣọ compete na slow typing by force at that time because there's a change they have to change so that they can fit into the system but of course nyamanama yita ashingari maraka mega anareta ashingudo aru maraka mega pobari ashinto gona the this attack amuguna ba ama
ne me wo ka carpentry wo me wo ka technical school dama mo nya gbano yite wo we technical school dama they analyze them o kono o be wo wala school mo nya gbano tai o ba yire technical school mi nya bata na me wo le ma ta amumu no na ba yo yire technical school no nya da yimai gaka amo mo dubo yo yo gake daddy nele kule na kobe ameyoke a entrepreneurs ameyoke technical asinu dokweto ma woman asimenyo ni dokweto ma wa we fehem le government don wona be ko ya me sema ala be tax because america maybe enufiam allo maybe any lawyer maybe government lawyer me government fehem na wa akpa gantoa akobe tax ya hem asimenyo nole tax ya hem entrepreneurs ameyoka sinu do womla sigeda eyeye government henana government workers get yo ama na gburu na mari nyatefe gaka government workers o tax akam tasari obafe you see we have direct tax and indirect tax. You see, direct tax are ye teacher o lawyer o to okana. Ajaba o the that a source from your salary. As you are for no. Aka the informal sector la ya robo na ko ga ashu. Ta zela ya even formal workers so kwa tax akam to we informal if you have over the we show cast the net wider but na tax ana lo amasha makulera ma but informal sector o ha otenwo tax akoko para jiruru amuchi me ko me jibe ma wo example ya me za teacher ko example la abe teacher ofia the vio kesuku fiskama me de wa hene teacher gake taxi ya dodo alo wi ke asimenyo no taxi ya khamole ameo kasinu do mo pretomo ameo ke be government atom e gaya khamola alo gaya ke ocho obocho yim ne government a eyame o de demna fi e fekhem ne teachers wa fi do tax element yike de o de gala element na o den yiko o fi alo do iko water onyebe government do womola e do tututu womola o mega homle directly from sukuvia o e gavire ko kam sukuvia o gaka miawo alenia ameyoke do woma reconia entrepreneur sa wa we fekhem ne teacher o okay me gbolo na mahari be kude agbo onya susia ko mepe eyibe okay ta maru be biaruti okay okay me gbolo na mahari aso so viera la susu no bari aso no bari the tax we pay is for development of the country okay tax e kan yaka na nyeplo na if development na to call it yenya road construction electricity hospitals factory etc. Kake for three na jiro dollar is from the consolidated fund. There's a fund called consolidated fund. Afmaje egan tona o ka fi na jiro dollar. Okay, maybe next time abia me ma bia consolidated fund ade fika oto gaka baba bia bebe ya be yi ade apekaka be minu an plemi apekaka ameda nglobe daddy thank you so much for your wisdom papa apeno kaka de wisdom ta egaleji fida ike gbona gandre basere ganyi tutu na no an plemi ni agaja kanyao enya yo kata ne feel be ya adodemi alo ejibemi anya no chona we are bleeding up a comment section ko le eyi ni tonu mi ado now alo mi adi aglo edu ko na se ape eza
nanyo na miakata. Bye bye. Hey, see, they go they pretend say they love you. They go they call for mouth, they sweet they call you. I say, they go they smile for front, they say they love you. Hey, they go they spoil for back, they say they love you. Hey, jealousy, 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 oh, everywhere. Jealousy, 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 oh, everywhere. Mon Dieu, oh, mon Dieu, quand ça faut, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu, oh, mon Dieu, quand ça faut, mon Dieu, mon Dieu. This is the way they see so. You know, be like they said the day before. Because of jealousy, oh, brother is killing brother because of money. I say, jealousy, oh, jealousy, oh. Because of jealousy, brother, no they trust brother again. Hey, this love where you see so, my brother, love no day again. Hey, brother no go trust him brother. Sister, oh, sister no go fit trust his sister. Everything jealousy. Which kind life be this so? I'm an aqua.